on na Sandra Capo ndi ana de ende no kaka o a man chiampo Sandra Capo no de ana de ende no te no kaka kasa ofanyi nche ofanwa sa ofanyi nche ofanwa eni ebidi we all feel crying kan wase mu wi da Sandra Capo infantina no yanwani make us Sandra Capo no yanwani ana oya fantini fantianguna ana oya asantianguna da chi ne bebo asantiga ko apebe nkuni nkruma for ye asantiga anguna fanti be ye almost TV cry friend is saying fanti for Steve I said the inquire Steve oh fanti inquire Steve fanti yeah unya fanti dokuno e was a keep kusona it was the muye fanti ana kwasinsia ye mampon de mankan fufu ni reren kwan mankan fufu 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 ana makeup artist kra girl ibre fi kwame girlfriend Florence kwame girlfriend masenija ono so satruga osmosis de kurikuri awiesu atwomo banchiakekru ana fe it was supposed to be natural glasses. Wow. Hey, I'm not for coming more bravo. Osia. It's on to see income. Oh, wow. I see. So, yeah, him back up. I don't pay. What back come home? How do we say? Ukrum can say a bra. Yes, me a quabri nipa. The quabri ni a bra this year. Him back up. Me a sinning ni preoccupy. Yes, actually for the year, same for the year. And papa, yes, actually, and mamma, yes, and I saw some. I see it. You're not where Yawada. Oh, wow. Yes. See, Obinimbo so many, and they're to me. Oh, wow. Ha. Yeah, coca. Hey, yeah, copa. Ghana month, money, one. I see. Ghana. So what do you say? You always wear Ghana. Yeah. Yeah, church. I mean, didn't me say Ghana for more. Yes, yeah, the Bosum, yes, you see, the than the baby watching the Vianney as I come back. Was if you are who the woman, mankind that, osmosis every day is fried rice. Oh, who's I'm saying, me bonto now, who wants it? Now that's a woman who's a me bonto me. Hey. That's it. So what's you? But when you on the back now with him. Me must say crowd do kokon now crowd was send on him so Ghana. Oh that in crowd was send on him. Tourist site I would send our cock on mo Ghana nsi. Enuane ahodo oni kasa ahodo send out to Ghana. Anya hwe mete frafra, mete gurusi, mete eye akankasa, mete fanti. Amala me free gwai. Enyima me free gwai. Me kasa ba ko ensia Ghana kasa dachi kasa bebrebe kasa be na oti akwa libo kura ko di emu bankuda emu banku etuku udachi uni metuku de oni mana acheke uni metuku me kasa ro pawi mama me kwando fom anope waka adwane papa me kwando fom pa uduru ayamfre a fom ne mako na amanta aka ne mako ni eye menken wo de wose ne hwane ho o ni bida yes na menken to ogo enye law sem na be beat ni pa wa ade ne di nipa ne hwefom o so aye ho ase obebusa enum gwase be ka ho oh that's it ye Ghana month Ghana month and akoya wo de ncha se bi di ka baba na eno achi no ye de nkomo eto so and the greater Accra regional minister special guest. Yes, yes. So Ghana month, you were just about 3 or 4 more minutes here between the amount. Ukruma Johnny Ben Pan on tourist site Ben on make a tourist site be a ho besramwa. Mobetimi akoshe.
oh see ko haide be say oko half Kenya see emem na first airport by the whole Ghana emem the whole Ghana first airport na ye dey buy nti say onima helicopter ni ko say zim nesifo tene no say bia obetima ko udu ahafo nko ade a obetima akohwe nyoma wa ahafo no you have no idea okay nyoma pa wa ahafo no nti unsu krom nyoma be na wo be ma wo aba ho wo krom no nyoma be na wo be ma wo aba ho 0302 211 701 aduane ben ana wo krom a so special a wa betina nkra ha refi unsu a wo hwe wo inchi bomodi afabra wa wo hwe wo zebila unsu de ntisen wa unsu hwe wo amfoiga unsu de ntisen wa unsu hwe wo half Kenya se unsu de ntisen aduane ahoji bia you know tell us something 0302211701 yeni nkomo na papa medase why for papa ina say obi abetime de hima o obi abetumi aye dem o we de hima eto wa usu ni oban any gate out film unti akonwa no wonka ho because obi abetime de ntie yo say okudu eno nche say adesi konwa ye manko amefa ko de bi ndie nsi but ye be celebrate ye nuambe monso on say as part of the Ghana month no ye nkrofobia si wo ye celebrate wo mo na na say ampofoji nana say ampofoji ya ye nuabe ampofoji na hwe be matiri ampofoji dan ne ba ya ye ne kan news yi I see hwe be matiri ne ya hemfo chair who said wo be ma oye bretuni oh wow oye bretuni na on say omufie na nkasa nwomto no wo ma chede wo no ku adanso ampofoji be ma ba ni point na shebra see lips hwe na no hwe nwi na say ampofoji ono ne de no ne ba na ne ba no ebusuam na busuam mpanimfo abobra oh wow na nkwada de akire nso bobra oh wow nti ye celebrate no wa ha na se hwe ne fe hwe na kono oh wow hwe ne fe ne na kono na say ampofoji eno no ti we na Sandra Kapo no ono Sandra Kapo na because the content the Sandra dey don't go there ofanyi nche waye adwuma on the creative we nyina no ma opupu tuagu ba bi nyina say o ye adwuma waye adwuma Sandra ye adwuma pa Sandra ye adwuma ti hwe na say ampofoji ya say the we ya ampofoji ni bonwire kente papa ba ma na no so beti di hine ya na so ebia no ma akonwa no onu anu live band akonwa no tiso ba say o ye say ko pe ma mpa akonwa di ba enya nwanwan so say on say etumi akonwa ntimi da na akora wonim se wudi eyeye o betumi abekire nako ye nyina ebekwa nchi akwa we etimi di akonwa na we di akonwa o mampo na di akonwa say na mampo fo we na papa betimi ayede hie tie ma no no so pa nsema that thing ya catch me about papa yi no aba ase de ugu adwuma yi na ne papa kra nyi mo boy o ye papa o ye fa ofi mu no the jeans stop and down different designs kwa ebe si na o twa man so but aso twa papa jeans ne ho man so sa boga jeans Germany for dinner hakala nko no o ye papa o ye fa na so obeye man so fo pa obeye man so betena konwa no so ansa ase mo a mo ben ne hia mo ma abisa mo afa ne nsa ase nyina ne mbetwea amana te se ta tidana sa ampofoje eno no Ghana month ne ye da ye toso mienu enti na ye da toso mienu ne se wo no na obafidue mu ase ya ye de na si ho no mo a ye ma na mo ne aka chere se adwuma pa wo ye no ye de na se obi aba man okay so go on na pop saying David apom ti saying Nyame Adom pacha me hoye na waso oh Nyame Adom David boko now yo me frefi seke Nyame Adom me hoye o ye dey ni me ye entrani so ejuma edemi abepie sekendi yen kankan me pese me I don't want people to count now with jaw kaka o yen kankan enko anyway kasa o fine Daniel Jimmy ne jabe to mo enko anyway wa so pe okay Jimmy chinichu mo kemi ebaje sekendi yeah so o trese o yen kan ni na ejuma na de wa be do sekendi obabi ene obana Fort Orange close to the Never base manabo namo kwe okay imbaje mi nabo Fort Orange yes sekendi bi ene kutu was sekendi pa I see Fort Orange yes sekendi ni obana bisa Abrewa Museum hu yes sekendi bi ene oh wow bisa Abrewa Museum so was sekendi
mo monten kan o kan kan na me kire mo ora do ebi na da che hene kire mu kire na wo zu mi da boshi wa mi da boshi he da che hene kire mu kire na so na do mi gu for mo so interesting me so ni aba ni hello ni oh ni person obesom ye ni yentem na ye brother say ni wa do I ready no wow if you hold on nyina no pe misremo sa ayi no conflicts anopa mo de be fire no ene ayi no ye kan say oh to mo famra efie koko mori koko na nkasa de visa ne form visa afra no na mo fa ayi osu de so na team no so nye kama ni ama yes ofani okay mini o mai ni nga bulebi ne oh me have fear me hele no what dey judge back nga bulebi ne hele no dey judge back to wow yeah cause ni no never do nyama mi wie keje adedempo okay ufi adedempo oh wow ene se he ya ofri kuro no no ba na e bie wa ni ko ba bie o mi ba sho no mi sho e nti ole e bona mi pitele ko ole me keje me fit e ba ho akole ni be hu o na no ma nto aso ni ma kole so ma se kole ni wa se oh na we no ma ni na nkase na no akatilai so see e ba ho akole ni be kole si ase na oh amuzu aba but some of these things we na some money make kind straight oh amuzu de e we kwa be boa me mo amuzu ye nko ani amuzu we zolo yo amanye me fa me ma tu bena Ghana topiti and that way kasa we o ma ayi that hene nten wache ma kire o we ni baboni o we da kawo sam na de du we ante to kwa si wa amuzu so asase e ma deep Ghana man ababe na me obi a me ewe okay me kro mu de me nkoda me voda region me nkoda oh wow na afi no me bo mo de say bit me akọ voda region na makodi yakayake ene me yakayake ni me yes it no me se me nyanu nkura ya woni won kro mu say this Ghana man tin nyina yes na ye nyina ye mo de nkodi ba voda region modu ani ba ko a empa manu mu da ye factory dechi any akpele very nice factory dechi yeah very nice okay thank you yeah heard you all you know for constant do atojo ebusia fe ma hunu se kasa no ada chente no wantumi ankyere mu yi ankyere oman ama oman amfa ndwane nu na wo aite so aba hello anacho ba tete o se onye jogba onye jogba I don't eno kwa dia beti na che no mo so ko ba sante apia tele tete inke iya bia no no inke iya bia apia so Oni pa presente ono ke dromo okay oni pa second dromo se dromo son nyami hira me dem ma oni anochwa ba so dromo son apia so no be tell me kan na wo me no fra na be tell me kan wa pa presente ke na ki o se na ki bisi nya botre oh fa ya friend ma beta bubu ashibe Kabeza dibisa no chwa ma say. Hello? Pagetio. Ano chwa ba ya advert bi wo se hwe na wan fa nhye. Wo si wo no wo ya na me yebhihye ma no. Ano chwa ba ma me nhye wo ya me mentor. Okay. Ai adwa ba na chwa wo se mfa nhye. Mfa nhye no. Eye radio na wo say. Yo. Ghana Aids Commission no sponsor. Yeah. Me nua no wo ya joso. Enti bebre ba me kan radio shi. The oti ya ni on share condom no amane mfa nhim no na yeso oti yo ye dasi da bu ya wase ye timi fo bia bia ye come so do atojo do broadcast it's interesting at least mesre mo amen kwa ma betra nkan over 20 years baby am try bia choko bukum ene latabi okoshi mataheku we ye miamia hodo a enkran kasa no ejadem de bia bibi mense bebo mi ampa amantimi aya na ensuya bi na se wasomode enye wasomode bisa mo munsuya nkran kasa na munsuya ayigbe kasa na munsuya frafra kasa frafra de o de ba dia me no be call the pepe because we o mo boliga o say frafra de o de ba obi a o ye frafra ni sisi ana me betima ma chance
Oba fra franco a 0302 211 hwe o de fra ba o my table ya wu sheki o my lawani table ya wu sheki lawani lawan so we don't know lawan so no ma spend go me see we fra ni a my kasa for the next 3 minutes till am bono bana to fra franco a 0302 211 701 equisipo we fra ni na so ye bema what a calling na ansa na ebe konkrata ne so no panyini ba ko so ene ye celebrating no we eye oman ni nyina se de ye no ye yi nipa ba ko wadwuma mu ha ne afa oman ni nyina so nipa ba ko eye krobo adusei ono no ye mpanimfo bi a manwon nsem no impuni de your country yes na wodi mu ntintimai pa na oyo panyini so akwa me nkroma ban ni mu no obobra e wo horo mo pa na nani ye den na oyo bi nso so na okasa na we very loud they kind of brofo mu no and na wakasa nso and na wokọ asante mpote mu nso so na ye wo mu a wo gina se bema e kasa ma asante man efo no bi eno no na se ne de no wasi ho no mu a ye nyina ye bo no ammo na wa bra o my God na e ba be pefa ho de independence no na wodi mu ntinti man papa na wo mu a no mu asante man mu a na wo mu tai o mampanyira da kwa me nkroma achi no ona na ase ofre mema se yenkosa boabo wo mo anu odi animu ena kakra mo bo aye wo mo ebo amampanyira da ma na je ye fa hodie ema ye na question eda ho nie ye de question ma osanse wutumi yi anu achede e ho ma oboso me ne nkwa wie ye no ye be fro no abaji achede obekọ www.adomonline.com na afi wakọ akwakenka akrobodu se ho nsem na nsem a we pese wo yi anu ma ye no nie question of the day. Was it which two ministries did Krobwadu say head? Ministry ben mienu bo mienu akrobwadu say wa bra na wo mampanyi dada eye nkroma amamuomuo no ministries mienu ben na wotimi di dwuma wo wotimi yi ano na yi ni ye a mpanimfo be fro na afia chede wo ho no wo mo de ama wo man krata no. Okay, so somehow that Archbishop the Overcast they bring my okwan the ebro the Ghanaian Times say health alert Lassa fever cases hit 14, one death recorded. GHS cautions public to avoid contact with rats and mice. And one say West Africa needs political commitment to roll out single currency, and minority rejects EC's proposed CI. Cocoa Board financial loss trial, judge refers case to CJ. Daily Guide say APC Tinubu breaks the 8. Nana calls for peaceful dispute resolution. Big one. Lands Commission fires 10 over 100 million cedis fraud. And EC to register 550 voters annually. And once a massive cleanup for Tema. Infonya Daya Henry Cotti. Nyami Adoma Anapayani. Any crusading guy. Boku Youth Corners NDC and Attorney General adjudged Best Minister for 2022 respond to our request on draft conduct of public officers bill 2022 occupy Ghana to government, and full trial of NDA bosses begins in April. The Chronicle, Edim Funyini Babat, Sam Funyini Parina, Yakatakata, Munisa, Aposi Fogusu Yashimu. The Chronicle say police swoop on cyber fraudsters, 12 arrested for using fake accounts of MPs, ministers to defraud unsuspecting victims. And Daily Graphic say 12 cybercrime suspects nabbed. They created 973 fake online accounts of prominent persons. And what's on the Daily Guide? So they are YDC. Okay, and basically, let me add more. Asia Asemidi Kasubi.